как далеко всем небезызвестный Басхан Рамазан Магомадов из французского города Ницца, ярый установитель исламского государства и охотник за всеми инакомыслящими чеченцами вместе со своей исламской братьей и головорезами из команды Ахмеда Закаева, сам всячески кружит рядом с европейскими политиками, которые, по его идеологии, являются точно такими же кафирами, как и чеченцы со светскими и демократическими взглядами, с которыми он не раз на телеграм-эфирах грозился расправляться и которых призывал преследовать. Le 29 août 2025 à Nice, s'est tenue la soirée Les Amis du maire Estrosi. La diaspora tchétchène, dirigée par Magomadov Ramzan, y a participé. Sur le bord de mer, de nombreuses nationalités vivant dans la ville se sont réunies. Les invités ont profité de prestations artistiques et d'un dîner festif. Le maire Christian Estrosi a remercié pour la confiance accordée et a souligné son attachement à Nice et à ses habitants. Il a également échangé avec les représentants de la communauté tchétchène. Les moments forts de la soirée ont été capturés par des journalistes et des blogueurs. Wow.